درفتên kar li Efrîna Rojavayê Kurdistanê kêm bûne, bi taybet ji bo ciwanên ku vegeriyana malên xwe. Henanê 23 salî hesinkar e. Piştîgera li Heleb, Kobanî û Qamişlo ji 3 mehan ve vegeriya mala xwe. Lê heya niha kar bi dest nakeve. Hatim vir zaten vir jî şogil tune ne wekî berê yani. Şogil şînda dare. û vê kor jî zaten nabe maran morî dine şaştî bîneke yani. Şogil tune bê mara ji bo dibên morinê işte. Rıza şogil mara mahal kuvvekê mara konî bişonê yani şogilê hebe. Bes محل و ما که جی تمیجا خاکی جی بشغل نابه. روشا اولهی و آبوری لعفرینه بویه سدما بیکاریه و کسی کو وگریای عفرینه کار پیدا ناکه. فرهاد گلفروشا جبر نخوشیا دیا خوا بریا 2 سالان جباشور کردستان وگریا ماله. بگوتناوی نها خلق عفرینه کیف و شاهیان ناکن لو ما قلناي نفروتن. والله عفرين جي كردستانه وعم محاولة دكنا عم العفريني بمنين عم العفريني درنين بس وقت شاري منا ما متشبكن عم بريخو بدن لسر جيه كي يعني جياني ما تدوبي معيشتي ما تدوبي كرامتي ما تدوبي عم خلق عفريني بدخوزي وشغل جهابي طبعا اكيد كرامتي انسان هي. جبر مترسيان اولهی هجمارا جوانن کوفگریانا عفرینه گلکی کیما و پرانیا کسین کوفگریانا با آلیکاریا کوچبرن لأوروپا دبارا جیانا خود کن. امارن فرمی درباره هجمارا بیکاران لعفرینه توننا و انجمن خوجهی ین گریدای ائتلاف السوری رینت دان رخصتن خوجهی و ناف دولتی کل سر بلگه کرنه و تومار کرنه کار بکن. پرانیا بیکاران جپازده تا 3 سالینا و رجعك بلند جوان لگندان دجين. کجبر استنگیان ری بندن کومن چکدار نکاریبون دا کون نوا باجار کار بکن. سالên dirêj ji şer bi sedan pirzgirêkên civakî bi xwe re anîne. Mîna bêkariya ciwanan ku bûye sedema koçberiya bi hezaran û heta niha tu çareserî û derfetên kar nayên dîtin. Ji çiyayê Kurmênc, Solîn Mihemed Emîn, Rûdaw.